Mauvoo masito makwa nitawa Veronica Siombua. Zama ya magavana itongoewe ni mwene kivila wo Martin Wambora na mwene kivila wanzama ya uima wamwi Profesa Anyang'nyong. Tui iyo ni mawetie kana undu silikali sia county iende kukitana na wa corona kuyanana na magavana asu kuvikia yu ngili kenda na 11 na miongo thandatu na ile ne ivikie na ukwata nzanzo sia corona ni vikite na unenganwe kauntini sioonde. Uva ni mwandiki witu wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi Benjamin Mwaka. Kavindanika vena wia munene ndino ilungu ya siumwa ile yu kukonya kunaika kwa corona hilawe na itina kuma andhea India. Mauvoo makwendese kuma kauntini ni kana kwa oyu itanda sia awauma corona masvitali ni siongelekile notolowa maana 3 ne 13 dhino wa chuma kimwe na sio itanda sia ICU siongelekile notolowa miongo 18 vala itanda miongole na ile sia mwana vyo sia wau a sia HDU ni sio siongelekile. It's a good sign. It's a very good sign that actually we are containing the pandemic. COVID-19 pandemic is being contained, and the positive rate is going down steadily, and we are happy with that result. It means Kenyans have now come to accept on the health protocols, and that is our savior. As long as we abide by that, we are on the right track. Kukonya iseseo kunenga ene nzanzo ya mbe yuwa COVID-19 mwene kivilo nzama ya magavana COG na ula ingine gavana wa Embu Martin Nyaga Wambora ni wawetakana kufikia oyu utalo wa NND ngilima na kiende 11 na miongo 38 ni mwavikiete kusanzwa. Utalo munene ni maofisa mauiti utuma nyamugo na alimo silikali ni na thingilile kana nzanzo ya keli ivaniyo kuvika va Kenya mudhiani wa mwai o. I think the minister amekuwa reported leo and I may apply for 30 million for the next several months. Ambaye ni effort mzuri sana. Tuna comment hiyo. Na hakuna hatari yoyote, there is no danger. Wale ambaye walipata japo ya kwanza AstraZeneca haitakuwa na tabu yoyote kupata ya Johnson kwa ya pili. Silikali siametiyoko sidingilila kana kunengo nzanzo tiyo ndawa ya kutwaya wa COVID-19 indi yenda enendi onde kukwatiania na silikali kuterese kukutana kunaika kwa Going forward, we shall be ensuring that we don't cut across the board. We just pick on those who are actually violating the protocols, health protocols. Ona auwevo silikali siametiyoko no siende kuya kuma no nivo ilovia kuvikia oyu uvia wakinandu silikali ni akati unaikiche silingi bilioni 4.3 kwa silikali sia county ilovi itaita muvia wakinandu silingi bilioni 4.3 sia Disemba na mwai wambe na ingi hiyo ndino wa county miongoli na ile ila itaita silikali nene bilioni 10 mwaina wakele indi vayingwa county ona imwe yena ilovia sia mwai waka 3 na mwai wakana mwaka o. We know that we are 1 month to the end of financial year. We therefore call upon the National Treasury to expedite the release of these funds to allow county governments enhance the response measures towards the COVID-19 pandemic. Yu zama ya magavana COG yenda silikali nene kuisilava muvia wakinandu eviki ya kuivande visio nde ila itaito kwa oyuyu nokana kuikithia county nisiende ya na udhukumi wayo undu vailite. Dilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma va miakoni minene ya nzama magavana va Kenya COG musini munene wa Ilovi. Neto Benjamin Mwaka. Kuma na mbua mbingi ila yende na ukusi wa isioni kivadhukanyo va Kenya yu ekali makangundo ila i kauntini ya Masaku ni maumia witano kwisilikali imaservisie malelu alayu manangitwe ni mbua enendi asu meweta kana mena mathina kutwaisya maundumo kumanwa na malelu kwitha matesilika. Boniface Mutisia ni mwandiki witu wa Mauvoo.
itina wavinda ite ya saya munyambu nene niende na kusewa ukamba witu wivo ukamba wa kangundo ivinda ambua pa meziane ba ukangali kumatala ba ingali zuka ona kamota ona kuina mau kwenda kwethina nundo tina tiatho na tongo maitu kile binda monga matu yani meutuzwe lelo na lelo lo atugite zuko kya oke ba kizila ke wo sa chonde ukuka mugeteja bunga bibandu mwizila bindange mutu elo ka aka unga mwaketani waka atu ativi ka timini matuko ya naimwe ekibilani kuku kendo kila mundu na sha kwake kwikibuna kila kindu chonde tiamona ingi aiye bau ku lelo muthuku tina lelo na tina maende onamwe we utanu kwa nende novande ukusiwa mathina tawanangiko wa malelu ba kwitu secondary school pekala batike bakatiwe kanini kwikala kangi kaendete na mbilini na tikulia kwanda yetha batoneka tusaubigwe kala batika u nundona mote yosa kona andu mabota abu kala batini ni kwimwe kanini no lelusu wisilita secondary no we wendete okayumela tala ngali kwa matungulu na we muthuku ni twagathi ya serikali ya itu kwa we yutayu mwa ukabo ukethia kana ni yi kana yanzo ndwisilika ene ndi maende na kunyama itina wa malelu kwithwa matavitika nundu wandaka na kiwu kingi kila kikwamite mitauni imwe ye malelu ni boda na twegula atongo imaitu alatu amanyuvie matu ya makatu nene haa makatu sobia sema lelo kou lelo akuma bakathia mako ingiza kikambwane une muthuku ni muthukuo asasa ba amesiane kou twekulia MCA wito ulano lanzo moyu tumukulia lelo siote mwe asasa ibinda ya ambua twina thina mwingi muno ene ndela maende na uthinikani wa mikule serikali tonde kulikila na ndi kumasovisa malelu kenda methwe matonya kuvita vate kunyama bweno yende na kusiwa isio mbingi va Kenya ovala kaunti ya Kiambu kwa Ruiru ando ingi matiwa matena mesi itina wambua nene kuwa kisioni ki sai mvua ilinyesha jana, mvua kubwa sana. Hii ndio imetutatiza maisha yetu yote. Hakujawahi kuwa na maji inakaa hivi, maji haitoki, maji haiendi. Sasa sisi shida yetu ni hiyo ya kukosa drainage. Sasa tunaomba tu wakuu wetu wa serikali wakuja watusaidie watengeneze drainage at least tutoke kwa magonjwa. Tumeadhirika sana kwa hii mkasa ya maji. Wakati wote sisi badala ya kushangilia mvua tunashangilia hofu, kwa sababu lazima itaadhiri maeneo zetu. Wakati wote mvua inanyesha inakuja kuadhiri manyumba zetu, kwa sababu hii maji uanga sasa yote inakuja kukusanyika kwa hii area. Hii area yetu inakaa kama basin, ni mahali ambapo sasa maji haiwezi enda tena. Kwa hivyo inataka kusukumwa. Ngiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo nitawa Boni Mutisia. Ikundi cia kutetea haki cia kimundu yu nimeyumilia na kuetakana nimeusikata serikali kumanwa na kuomboa kwa nyumba kula kutwaiwe isioni kivathukanio va ndi ya Kenya vala enendi kauta meutiwa membevoni ekatiwe ngewa isu. Ikundi ilasio kitea haki cia mwene nthi yunisia yumilia na kuumania kuomboa kwa nyumba kula kutwaiwe isioni kivathukanio va Kenya ungu wa ungami wa maobisa ma polisi. All demolitions mostly occur at night and are a response to well-stipulated court orders that either stay the demolitions or issue a certificate of urgency. These responses are clear indications of contempt and disrespect by the government. This blatant disrespect for the law sets foundations for bad precedents for future cases and paves way to continuous human rights violations. Thini wa unenania na andiki ma Mauvoo ikundi suni cia weta kwithiwa mate yani yulua undu serikali itekwikia batani mweo wa koti kusia kuomboa kuu na bala nyumba isu yende na kuomboa bala enenthi aingi meutiwa mbeboni na muno kuya Nakuru, Njiru, Mishomoroni na Soweto ila ye Kibra. Hizo vitu zinazovunjwa kama ya Kilifi sasa tunaona is a private property kwa sababu ya tajiri fulani ambayo wanashirikiana, kesho atawapatia bilioni 1 ya wanunue nayo wa Kenya wapige kura kwa referendum.
kuombo waku kula mabinda maingi kutwaiwa utuku ni kutwaiwe ibinda yembwa mbingi yende na ukusi wa ba Kenya na wewe wa corona uende na kuikathia na tuame bila kujua mtu mahali anaenda. Sasa hatujui mbele na nyuma vile tutafanya. So tunaomba serikali tuangalie mambo kama haya. Sasa hii nalala chini ya anda shade ya mti, kwa maana sijui mahali naweza enda. Kweli tunateseka, kina mama wanateseka, watoto wadogo wanateseka. Siku tuliobomolewa kulikuwa na mama hata amejifungua mtoto siku hiyo hiyo alilala nje. Hii ni haki gani? Atati asuni mawetakana ni musikata serikali kwisila kwa munene wa miao serikali mwesi akaunti na ala ondhe makonetwe ndini wa kuombo waku. Railway is a government institution. So wanakaa ndani kwa ndani, hawajali maslahi ya mwananchi wa Kenya. Wameona nchi imekuwa ya the few individuals watarani Kenya vile wanavyotaka. Hiyo ndio sababu ya hizo eviction ambayo inafanyika usiku na inasimamiwa na mapolisi. Kumanwa na wau wa corona kwithiwa wiva Kenya, maundu maingi ni makunikite vanene. Maundu ma utalii kuya kisioni ni amwe kati wa muvea ila ikunikite muno itina wa wau uu. Mwandiki witu wa Mauvoo Angelina Musenu tumbanisye ngewa yimwana yulu wa utalii wa wia na ndini wa kilungu kitu cha mbe changewa ino. Mwaka muthelu niyo nthi ino ya Kenya vikie kukumbilwa ni uwaua ikua ya corona na kuvikia kuthesya sekta ya utalii va Kenya. Nthini wa kaunti ino ya Mombasa isio mbingi cia utalii ta mahoteli na isio cia enendi kwitanithia nisikunikite muno kumana na uwaua ikua ya corona, undu ula utumite isio mbingi cia enendi cia kwitanithia ivingwa na andu ala mathukuma nthini wa isio ino kwasya mawia mo. Mahoteli mengi ni manekwatite kukwata atalii kuma kaunti ya Ilovi kwa kilungu kia miongo muonza nombe wa kaunti ya Ilovi, Masako, Kajiado na Kiambu na Nakuru kuvingwa. Virusi vilivyofika katika nchi nyingi ambapo huwa tunatoa watalii wengi, ni kwamba nchi zile ziliweza kusitisha mara moja usafiri wao kuelekea nchi Kenya, na sasa kusitishwa kwa usafiri kule kulifanya iwe vigumu kwa watalii hasa wa nje kuweza kuzuru nchi ya Kenya. Jambo hilo likaelekea kwamba tukalazimika kuweza kufunga maeneo mengi ya kitalii katika nchi yetu ya Kenya. Jambo ambalo lilipelekea nchi kuweza kukosa pato, kuweza kukosa pesa. Kumana na mea ila inomiswe ni serikali ya kusia kunyaika kwa ikua ya corona, sekta ya utalii ya kaunti ya Mombasa na kisiwani ni navikie kukunika muno. Kulikuwa hoteli nyingi zilikuwa zinatarajia angalau kupata 70% ya wageni katika kipindi hiki cha Easter. Lakini tulipokuwa wiki moja tu kabla ya shughuli zile, ni kwamba kutokana na ongezeko la virusi katika maeneo mengi nchini hasa Nairobi, Machakos, Nakuru, ni kwamba rais aliweza kutangaza tena vile vizuizi ambavyo vilipelekea kusitishwa kwa shughuli za usafiri, na ikawa kwamba wageni wengi ambao walikuwa na matarajio kuweza kuja hawakuweza kuja. Oingi sekta ino ya utalii ni vikiete kuvaluka kwa kilungu kinene kumana na wau wa corona na kwasya mianya ya mawia kwa kilungu cha miongo nyanya yulu wa iana. Kuona kwamba corona inapokuja sekta inaathirika, kunapokuwa na post-election violence sekta ya utalii inaathirika, kunapokuwa na nzige sekta ya utalii inaathirika. Kwa hiyo ni sekta ambayo tunaweza kusema iko sensitive. Na tunatumaini kwamba uongozi wa nchi na hasa uongozi wa wizara hii pamoja na serikali gatuzi zinaweza kufanya mengi zaidi kushirikiana na wadau kuweza kuona ni vipi wanaweza kumsaidia mwekezaji katika sekta hii ili kwamba asiweze kuzorota zaidi. Ngalikoni ya mahoteli va kaunti ya Mombasa athukumi aingi ni mavikiete kutilwa misala yo kwa kilungu kia miongo 5 yulu wa iana na angi kwasya mawia mo. Thini wa hoteli wa Mombasa Beach atalima yevo tatene undu ula weteto ni wau uno ni mwene kivila munene nthini wa Kenya Safari Lodges and Hotels. Ayelese kana kilungu kia miongo 95 yulu wa iana medha atalii mava Kenya kuma kauntini ya Ilovi. And it's unfortunate that the third wave came when we were actually now starting off, and when the business was coming up now. We were actually reviving, it was a stage of revival now where business was increasing. And especially with us, we rely so much on guests from Nairobi. Our business, more than 95% business comes from Nairobi.
o ingi kumana na wau ikuwa ya corona ni mavikiite kuola athukumi mo ni kana kwatia mĩao ya kukitana na wau wa corona ni kana kusia kunyaika kwa wau ni mavikiite kuseve kamiti yimwanya ya kukitana na wau ndini wa hoteli o ingi no kukule serikali vikie kunenga athukumi mama hoteli vuso yambe na ya mwanya mavikie kukwata nzanzo ya wau wa corona. We had a high number of casuals, but we had to trim it because we could not sustain them. We could not sustain all the casuals. Ndini wa kampuni wa kusovya mavisa makwa sana miti wa Akamba Handcraft Limited ni mavikiete kukunika muno na kwasia ndunyu itina wa atalii kwithi wa mate kuvika katika kampuni uyu kuthoa mavisa uno ni mwana kivila ndini wa kampuni uyu Julius Mwatu ayelesia. Challenge laki inundo economy yendete dirikite bandukezi ayu ma bisondu tutete ma pato mayutu yanis mapata maitu o mapato ma de iye na indu nupia ya de ndini wa kilungu chake ni thwangisisia undu athukumi ma kampuni utandithia na ukui ukunikitwe kuma kaunti ya Mombasa ni wa Angelina Muse. Tile kanya nange waisu ya Angelina Muse ne kutunenga ivuso yambe ya kukwata udhumo na endi ethawina undu ukwenda utuma ndini wa Mutongo TV wituma ndini wa namba itu ya studio ila ni ili 391 ili 391 na indi utumani waku ni manavyo vaindevi na yetukwitha tivikia na kusoma mautumani asu kwa oyu ekaitu kwate utandithia nitusiokethia na Vilingi wa Mauvoo mbe. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Nina udhocha ingi twende na Vilingi wa Mauvoo. Andu thanthatu na ala mena umo wanthi mutui ya Somalia yu ni makwatiwe kisioni cha mwingi na vala melekele musini wa Ilovi. Andu asu mewetwa tameva nthi ya Kenya uvathukanu na meao. Lina Musangi no utumbanisie ngewa isu. Andu thanthatu ma mubai wa Kisomali ni manekiwe mbini yonsa umwe na nusu wiyo ni maobisa ma polisi musini wa mwingi. Thanthatu manaya ume 5 na mundu muka umwe ala manaumite Garissa na Mota. Ikalima mwingi ni manametie polisi kabinda kala thanthatu manenda kulisa ngali cia kuthi Ilovi na meki wa mbini. Akwikithia ndeto ino munini wa OCPD mwingi akate Nicholas Mutua ni wasekana Somali maina ina mathango ma kuonanikana ni ya Kenya itina wa kunikili kana profiling ni maobisa ma multi agency. Thanthatu ni motha kwa kotini. Kwa masitwa neta wa Nicholas Mutua, the Deputy Sub-County Police Commander pa Mwingi Central Sub-County. Kwi muthenyani wa hiyo nitukwatie ripoti kuma kwa NND makuma ba Mwingi alama tuone matunengie ripoti ya kana peandu mekuonekana moki na bodaboda mwendoni wa saa umwe na nyusu
fola mokie moneka mayenda kulika me katika stage ino ya Garissa stage me kwenda otula mbasi ya kuthi Nairobi na mbasi cia malea na metha bena suspicion ya kana ni andu mate haseo na nibo mokie me kwitwa ni boda titonye tukwati matunenge information na to act very swiftly na tuma my officers masemba bauna makwata ma arrest andu asu na on that matba katika Mwingi police station andu thandatu aume atano ma muvai wa Kisomali na mundu muka umwe wa muvai wa Kisomali itumatie ba musini wa nyumbani ya police station katika tuamegia katika police station cell nikenda tukwika profiling to confirm documents yo kanani sela ilete nikenda twamina ku manyakana mavalua mo na lam mailete nitu kosa atua ingi na twethia kana mayailete nimekutha kotini kwa Mwingi mota ilele na makuite kuma Garissa onasio nisiitwe kiseseni cha polisi cha Mwingi. Kuma Mwingi akate kauntini ya Kitui nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Maofisa ma polisi kuma Mombasa yu ni makwata amoika eli na alame na ukuu wa miaka 17 thini wa kithito cha kukitana na maundu ma umamai kisioni kiu. Ni kumana na itambia ya maofisa ma polisi alama ende na mantha a memba ma kikundi kimwe kila kikwiyita wakali wao. Angelina Muse na Ngewa Isu. Zangili ino ila siwetota cia kikundi kia wakali wao inavithukie kisio kiu tuku wa kuamukia iyo vala sinavikie kutemanga na kuumesia NNDA. Na kufikia jana mwendo wa kama saa moja hivi kuna genge la vijana wenye walitokea sehemu hii ya Soweto na walipofika hapa walipiga takbir kisha wakaanza kushambulia vijana hapa kwa mapanga, na katika ile hali ya kujitetea na ile hali ya kuwa sasa kila mmoja anataka kujiweka sawa ndo tulijaribu kukimbia huku na huku, wengine sasa tukajaribu kukabiliana nao, lakini katika hiyo hali ilibidi sasa pia tuitishe usaidizi wa polisi. Onavamwe na uni manavikie kumavithukia atandithia nthini wa nduka sio na kumauia. Niliweza kugongwa na rungu kwa mkono na nikaumia, lakini kwa sasa kidogo naendelea na nafuu baada ya matibabu yenye nilipata hapo jana. Na pia kuna baadhi yao wengine ambao pia kwa saa hii wameweza kuondoka, lakini pia hao pia waliweza kujeruhiwa, na kuna mmoja wao alikatwa kwa sehemu ya kichwa hivi, mwingine aliumia mguu, na pia haya maduka hapa karibu kuna wenye waliibiwa baadhi ya vitu. Eli kati wanzangili isu ala ni mwana sina miaka 17 nina ikiwe mbini ni maofisa ma polisi na angi ala matesiki utalowo mavikia kwa ya mumbini. Hiyo jana kulikuwa na vijana karibu 4-5 ambao walikuwa wananuia kuibia watu, lakini kulikuwa na response mzuri na wawili wakashikwa na wengine tunawatafuta. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba vijana kama hawa tutakuwa tunawatafuta hata baada ya kufanya vituko. Tumekubaliana kwamba wazazi wao tutawatafuta pia ili tuweze kuwashtaki, na pia wale wazee wa nyumba 10 katika sehemu hizo pia tutawachukulia hatua kama hawakutupatia habari kwa wakati unaofaa. Kavindani kaunake county commissioner wa county ya Mombasa Gilbert Kitio ni womya ukanye muvyukwe makivu ma isiosia county ino ya Mombasa tamakose wa itambia hivyo nduwasi avithukiwa na kulea kuikianzangili mbini. Naam, hiyo ni amri ambayo nimetoa, ni kwamba wale vijana ambao wameshikwa nataka chifu ya sehemu ambayo wanatoka awashike in the next 24 hours, na asipowashika tutasimamisha kazi. Na hiyo ndio itakuwa utaratibu. Sehemu yoyote ikifanyika mambo ya mashambulizi, vijana watashikwa na pia wazazi wao. Chief atahakikisha wameshikwa na kushtakiwa. Hiyo ndio itakuwa utaratibu mpya ambayo tutafanya. Kitio anena ndeto isu itina wa kunena nyana ekalimake sio kiu vala wa mathingililanikana mavikia ekulivoti siko sia muthemba usukula kuivolisi kwa metuki ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Atongoi amwe ma makanisa kauntini ya Masaku
yu ni maumia witano kwa atongoi ala meukwata mbau walanyo wa kuvindua kwa katiba wa BBI mavikie na uvundisya enende yulu wa ripoti isu ya BBI na muno yulu wa undu ikuvindua kana kulikilela mikalile ya mwenendi. Daniel Mongela enangewa isu kwa uliku. Ngwatanio ya makanisa NCCK uvonge wa Masako itongogwe ni mwene kivila Canon Edward Nzinga ni yunya witano kwa serikali kumanenga enende masomo yulu wa kwalilwa kwa katiba daelesia kana kuvikia UNND maina ambao mana kila kindini wa wendekethio wa BBI. Ni tuamanya kana akenya ingi ona kuvikia yu mayai sosoma bilesu namo kime kwa esia ye mayesi na tuikulia serikali na nguthu ile ingi itona kutwa esia kisomo nikana imanisi ya Kenya wisaithi ya mayasi kindu kini mekwenda ni mesi meenda chao ingi ni walesia kana mena utanu undu wa maniwa methiwe makwata mausungio masio mutianini wa mwaka wa 2020 ona kutwika mekie mutiani ibindani ila the yonde yende na kwisila maumu nundu wa corona na nundu wa results ila imini utangazo ni muvea wa kisomo tumatungia muvea ni kwikanesa ona kau manaina mathina maingi kilunguni kiki tuikia kana serikali kana omuvea wa kisomo nu utata kukala ata kosa siana sia class cha na maskulu ma secondary kwitenene kana asiime the nevinda ya kwiyumbania nundu wa fees wisaithi atu hivi kama iwanana amusieni weyumbanisia nundu wa kwatie valuatene ni wonya witano kwa serikali kukwatiania na skulu cia kimbene vanthi ya Kenya ni kana kuvikia ciana cionthe na kwikithia kana amanyigwa alamekie mitiani onthe ni maendelea na masomo. Garama ya CBC tha yeyulu muno na indi nundu wa ngwatanio situ ya serikali nitu mekulia yende na ukwatania na skulu ila cia ene ni kana wisaithia ciana cionthe cia Kenya ni cia tetheka ila si skulu private na ila public nundu wa kisomo chuchu. Namo atongoi maskulu ni makulwa maikalonje ciana ila ciende na ucioka maskulu ni nundu wa kwithiwa maiminite ndivi cia skulu na ila cia kana ni mailite kuelewa kana asi mende na kwisila ibindani yumo na andu onthe ni mailite kunewa mwana wa kwiyelesia. Tuikulia aungamima maskulu ni kana masisie wisaithia asia nundu wa kuvinyika nundu wa wau maina alunja ciana nundu wa fees lakini ni manenge asia ivinda ya kuumisya ni kana matone kwithiwa matone kuivo fees okavola ni kana wisaithia ciana ni ciasoma mane na neto isu itina wakikalo kila chatwaigwa va maofisini manene ma kanisa wa ABC kauntini ino ya Masako. Kuma musi wa Masako, Mutongoi TV ya kwa sietwa ni Daniela Mwongela. Na ni musiaisia vauni votu vikia na muminio wa Vilingi wa Mauvoo wa saa umwe na indi onatika mbuthu nitulika ndini wa mathangu maitu tuvike kumanani chao kikitikie ndini wethangu ya Daily Nation na ithangu ya Star na indi itina wa mathangu nitukwitha na unenanya yulu wa kilungu cha amuka na indi witha onakwa Veronica Siombua na Lena Mwende kwa oyu tio Inesa na muitha na muthena wa kwaila. Hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe, na kama haujui kusoma uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako, na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote.
pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Oh, sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio dhibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. I would have sworn the roof was green. Aish, yenyewe, hiyo roof imeparara. Hiyo sio green. I think we are lost. Mike, hakuna roof ya green hapa. Ole, watu potea jumeparara. Mike. This roof looks amazing, eh? It's the same Covermax roof I've always had. It has never let me down. Inakakaa juzi by the way, eh? Get Covermax. It's more than just a roof. It's color that lasts with advanced color technology. Unaona jenga lini? Tulia Joe, unaniwekea pressure tena. Ile time utadecide kujenga cha kupeleka kwa dealer wa MRM. Si lazima. Ukiweka, umeweka. Covermax, a quality product from MRM. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Mamisha harusi lazima itaendelea. Pigia Brian record to stream video. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shushu. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani, si unaangalia nyuma, niko hapa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa, kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Benga. Solo. Rhythm. Bez. Idhembe. Moyo wa wadhi. Mbelekanwa nonge. Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano. Pa Mutongo TV. Ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kilawa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Bayaja jitembeza Izuichaji Ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni nao kevyana na udhote kilungu nikicha uyane uya pala tusiasema uya meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututevya na indi kutotea kakima yulua mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndevesi nundu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono tuitumeneza mundu withi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nando pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwikwana yunde seloni na andu yikalanga na monesa maka kusuisya nduka nini tawo Steven mama nena ukethya na no thoche kilunguni kicha uya ni uya wina kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba
mukamba aisye ngundi yambe niyo kao ilini siawe itina nekavila niambia metha maito mengono kilandwani ukamba wito yu vaikunywa muluo nondo Vilingi wa Mauvoo ukamba wito ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika nenyo mama sako mwekanya mae ona mama kuene matinda anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio nivuna yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Hina ukedia na nauga uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica siombua na mutai weitu olani the Reverend Grace Kalama kindu kingi wisi ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukienda ansa na mutumia su wenda anza ngokosea na nicho kumitu iba ndi tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Mbaswa likia na kuiva ikia biti nani kuuwe uwakaluka seo maliume kuongela dina mwini Nionete mama ndo nanienda na vile na kwasia aume naka mombi tukivathukani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwigwa kwita wakwigwa akani kwigwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwigwa unawaija mundu mukaba yondo wendo ni muthinzi okuma kwa ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio kwatiania nakwa lena mwende wa mutinda ngiu nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV ngwatanio wa mukamba ndini wa kilungu ninetikila babangu anaitwa Mzee Ayubu Kadhata ambaye akona mabibi 49 Ramo Kabata. Mimi si muganga. Kama mimi ni muganga wa ukweli, si wa usiku. Kuna muganga wa mchana na usiku. Mimi naganga na miti ni ndawa. Ye ni isitwetie tene mesethi ngitha ilembetana ya umloni wa sua na Kenya yonthe nundu wao ni wake wa kutwa iveti mbingi. Mutumia okumanya mbene kwa akaunti ya Meru nwisikie kwa utuika wake nthini wa maundu ma ndawa cia miti na kuongela iveti kila ivinda. Kwa oyu Kabata ena iveti 29 na yasia vikwa kompleki mpaka asindete ula waina iveti 49. Ndio unaona na wewe mabibi yangu kwa sababu hakuna bibi yangu atatoka nje nikitumia miti yangu ya ndawa. Ramo ni mtu open sana. Akikomba hiyo nafasi lazima tu uafiche chochote. Atonya hata kutua na kuzisie ya makwani ivetini yisingi video. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaibe. Mutongo TV nituthaie ya tusitu na kuthimba kaile mbetane ya nyambene. Ila iko ya akaunti ya Meru kuthima ndeto hii. Lakini ningeambia watu ujicheze na mabibi ya daktari. Ukicheza na bibi ya daktari ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua.
komana nake Robert Matano nthini wa Vilingi wa Mauvoo matuku 15 na 16 mwei wa gatano mwaka huu wa 2021 aikwete Senyo Meru wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Naende musiaisia otondo nina kwatha ndatika mbuthu nitukwitha tikunikila mathangu maitu naende isaa ni avika tuvikie na ukunikila mathangu maitu ma Standard na Daily Nation. Naende mokoni makwa ngwete thangu ya Standard na ke Lena nukwete ya Daily Nation. Naende ekai tuvikie na umana Lena ndi niwe thangu yake ni chao kevo tukwatanie oyu ngina muminio wa kukunikila mathangu maitu. Ni kwatia musiesia wakwa wa mukionesa na nudhocha tutambanye mwendi no kunikilito wa mathangu na ngwete thangu ya The Daily Nation na chongo ni che thangu cha The Daily Nation tuitwe All Back and Not Bite, Ruto's Wake Up Call. Ila ningewa thangu ni ya kana ya The Daily Nation. Nitukuona tujiwa kana pe andu afuasma Ruto kana ati ma Ruto pe amweme kumuya kana niwe yungamitie na ena namba mbingi no ino siasa siende sia 2022 pe ando pe niwe yungamitie na ena namba mbingi basi ani wakanongamite weka na twasisia area sia Mount Kenya ena namba mbingi ile siati yeku nange maimuya kana twasisia ila BBI na kunia wakura amema ati imake pe amema na kunie na manetusa kana manai mwati anioni wake wa kumumetina na mako na yini be kuona nyakana ai makuitwa kana ai makuithungamya nesa ni kwithwa siasa siake kana ukuni wake wa siasa utono baluka mwaka wa mengweli wa 2022 kwa uwe ewa ACC lakini isio kaingi tujiwa kana no siasa meko kuikanisia ndeto tuisio kaingi tujiwa kana asisi kana ni wiyungamiti na ketete ya weta kimundu na yungamya nesa mwaka wa 2022 no akwate kivila kwa kuvero tangu ya kwa kunasiata thini wa uthio wa ithangu ya Standard Mauvoo alama nengete wito ni musumbi wa nthi ya Uganda kukwata kana kunewa kithitu cha uthukumi thini wa launti kana ivinda ya thanthatu na indi Mauvoo suti makwata thini wa ithangu 14 vala tukuona Yoweri Museveni undu vikie na kunewa kithitu cha kulika thini wa uvisi na kusumbika nthi ya Uganda kwa ila ya thanthatu na indi nthini wa ithangu yu nitukuona andu ala mevikite kana asumbi ala mevikite na kuthi Uganda kukwatiania na Yoweri Museveni kuvikia kwithwa kithitu kiu kana kutania nake evo musumbi wa nthi itu ya Kenya President Uhuru Kenyatta na musumbi wa Rwanda Paul Kagame na oingi musumbi wa Uganda Museveni nuvikie na kutunga muvea nundu wanthi ila sithitwe maivikia na kwika ukwanya wa siendo kwanzia ya agriculture na indi ve angi ala maivikite na kuvika nthini wa mboka isu evo Salva Kiir kuma South Africa Zwende kuma Ethiopia na angi aingi kwaku Lena nendi onge wesu ya Museveni kwithwa kithitu chake ni kana alike tamuni yake ya thanthatu no media uju ni wethangu ya The Daily Nation na wathi ingi itha tina ithangu ni ya mwiso bio ya The Daily Nation no kwithia na Mauvoo asukulifu tuisisie ingi ni tukona kati wethangu ya katatu ya The Daily Nation ni tukona inyana mwana ayasia kana kake
manene te yulwa mutia mosungi oma mutiani wa class ya kana wa form 4 ula wibitie tuko na inyana mwana ema inya yelesia kana mwana ya nenda uthukuma uya wa mujengo kana wa mwako lakini nuna imaji yokukwata 75 points kate wa mutiani wake mosungi omake aya sia kana kiwenza mume okia mutiana kwanza na sia ima mume na we thitwe aingangana kutukumia mwana wake kwa kutukuma uya wa nomba na chau na mwana ya nenda akathukuma mujengo na iskulu na nuna manaji yokukwata 75 points ndini wa mutiani wake wa class ya kana wa form 4 andini wa ithanguo yu ya standard number 3 nitukwata Mauvoo ma governor wa Wajir Mohamed Abdi bala vyotuikana kana kiveti chake na ciana ciake nivikiite kana nivana vikie na umathikana kana Vilingi kimanza cia mbesa multi-million shilling contracts ila sithitwe anengete andu make ma numba kana make ndini na indi kiuni gitumi kimwe kila kiutuma avikia na kuimpeachwa ndini wa Senate usu ni governor wa Wajir Mohamed Abdi. Tuithi thangu ni athangatu ya The Daily Nation nitukuona kana UDA ni yitie andu mayo UDA ni kila chama kukonanwa na munini wa musumbi William Ruto nitukuona kana nimekwenda chongo cha inge wakiandikitwa UDA kicks off grassroots drive with forums for party aspirants kana andu ala mekwenda kuiandikithia chama cha UDA ni manengiwe go ahead wisia inisia na measia kana andu ingi malite kwenda menda maumite ngaliko cia Mount Kenya na wasisia maiti ya matuku 28 makenda mayosa andu kuma Viga County matuku 25 ni moyo ni menda mayosa ma Eldoret matuku 20 Monza na Nakuru na indi matuku 30 ayemwe makenda mayosa na Meru na wendi yani anangiwesu no kuona kenda wenda kutwika governor kana senator mbesa ila wailete kuiba tonda maitwe meibangilie 10 kibila kila kingo kwenda kuungamia uyenda kungama chama chu witwa wibangili 5 na kenda wenda utwika musumbi ni ngiliana ku register chamani chu na measia kana me register kana me yandikithia unika na mo wa yalandu moka ku mashinani kana kuithi obyo makoka kwitwa mo nitamo maungamite chama ulatimo na ndini wa oithangu ya standard number 4 nitukwata Mauvoo ma ciana ile ila inavikie na kwitia lift sisiokete skulu na mundu umeolona avikie na kumanenga utethio usu lift avikia vandu na kwenda kuvucha kamwe avikia na kudrop kana kuvicha kala kangi mundu umesu etwikana ena miaka 30 na ina na keli tukauka na ina miaka 17 na kwena na uneni wa volisi ni kana mundu umesu ni wakuma kisioketa wa Kabuko ulona vikie na kuvucha keli tukau na ende kavikia na kutethewa ni enende na kavikia kutoa wa sivitali na mundu umesu avikia kwikiwa mbini na ende kwa kumusei nina undu wa kutavia vikia kutavia mwana aendete skulu ndakavikie kwitikila sindu cia mana nondo sindu cia mana sitha ona ndivi na andu kana dunia ni avikie na uthuka we kana ka skulu endete skulu ethando enda na school bus enda na mao na nukuvikia na kuendea na masomo maku nesa nondo vailite oithangu ni yu ya namba 5 nivotu kuona deputy governor kana munini wa governor ya Ilovi na ola ukwati yetawa governor wa Ilovi Ann Mwenda aimendea thaithi kana Islam muthenya wo musio wa kuvingwa kumanwa na Eid na moyula meditwe mavingite wo wamboya na indi muthenya ni wao ni otondo wisi niwe maketha mena mboka cia kutania ivinda yu muthenya ula witawa Eid Fitri na indi no mendeiye muthenya musio vamwe na Kenya langi na asia ngai na twathime na tuitha na ngonzeo na misiitu iritha na muwo na yitha na chendi cha ngai usu ni uneni wake Ann Mwenda na indi ni muvea kwa kulena tuithi thangu ni ya The Daily Nation ya Monza nitukuona kana pesiana ngili umwe mana kenda na inya itanaika mutiani ona kauni maya yandikithitie kwika mutiani na ibo tukuona tuikulwa kana tukulitie anwengi ni mokulia kana nikimagoa utana ulani munene wa kisomo
ana minister wa kisomo utanene ni ayulo asiana ilaita ne ikamutiani na wasisia ilaita ne ikamutiani ne nisine yandikiritie ningilisu na weta na kati wasio tunaina tumwana kana twana twa aume ngili miongo itatu ngili miongo kenda na itatu yana yimwe miongo monza thandatu na mo tumana ngili yana yimwe nemwe mana thandatu miongo nyanya na inya alama tene kalila mutiani wo tutukuona bauchongo ni tusetha ngo tukulitwe mbona ndane ne asu mobo wasu nange mangi wa menda sisetha ngo ne ya monza ya the Daily Nation. Ndini wa idhangu ya nanda nivo tukuona utanu wake Senator Lesho ulokwasia ena utanu nundu ena ivuso yingi ya kuka ndini wa mbunge na kuungamia andu ala metha na mamutha maki mwana itina wake Isaac Mwaura kuma ndini wa kivila kiu na ndi Mauvoo su amenda mbe numakwata ndini wa namba 8 ithanguni ya Standard. Tuithi ithanguni ye kumenya the Daily Nation nitukuona ndumbua yuete mbingi neka thamiandu kuma na kula mekalani kwithwa kusuite kiwu wasisi ithanguni yu ya 10 no kuona bisa wasiana siesiwani siendete siumite makuo siumite makuo siendete kumantha wivitho balaba nyau nundu kuoni kusie kiwu wasisi ingi no kuona byo bisongi tonetwe bau ti wabasa siana isi si Olamba location Kakola Omba location wasisi ingi thanguni yu no kuona bisa tonetwe wa Eastern Bypass Utawala tonetwe ndu kiwu suite kwa Green Spot Garden bypass yusuite kiwu wisisoka ingi wisisabe mundu moko wingitwe bado akwetwe moko ainga kiwu na indi ile miminete byo ne ya school ye Kisumo siana si klasini na sindete mao kiwuni na ilasi susuite kiwu byo Mauvoo asunange mangi wa menda ko likuno medhi thangu ni 10 ya the Daily Nation. Naende museisia ndini wa ithangu ya Standard namba 10 tukuona mavatha eli alama vikie na ukwatanwa na kwitha numba imwe ulaweta wa Sharon Mathias na Melon itina wakwika mutiani wo wa ngilile na miongweli bola umwe unakwatie C+ Sharon Mathias ula wa imusini wa Ilovi nake Melon akwata C con kana C yunje yu ni maise kana ona kutika mana akwatie grade C kivathukanio nimekwitha mailika skulu imwe na kusoma kosi imwe ila ni ya walimu naindi idema Mutongo TV timwendea usomi museo kwa kulena tuithi thangu ni ya nyanya ya the Daily Nation nitukuona imwana ile kaunti ya Mombasa ni makwatiwe mayu kumanwa na kuthinia enendi metwikana mana kikundi cha siana kana youth ya miongo itatu mala manenda mane ya mite na ibyo tubanga mathoka manenda makwali ando nikana mama bene mbesa na mama bena alange mana bonokie na aeli ni mama na akwatiwe na me abingie na betwikana kana mwana waku atwikana kana suspectiwa kana ikikundi ni chu weta musiai niwe kukakuoswa we ulipendi ni wele siniki ukwitwa utekonya mwana waku ndo bailite kothi Mauvoo asunange mangi no methi thangu ni ya nyanya ya the Daily Nation. Naende museisia tithi ndini wa ithangu ya Standard namba 20 na ile nivo tukuona uvungulu wa asiaithia no kwitha uyia mwaitu na siana ila siusiawa ndini wa moisio na indi wenda Mauvoo mbeange nukwata ndini wa ithangu yu namba 20 na eli yulu wa uvungulu wa asiaithia kana midwives. Tuithi ithangu ni ya keli ya the Daily Nation nitukuona kana ama ni wala mana minye class cha form 4 meitwe kana kukwata D endo na kwati grade ndi kana kukwata D ti ko kumaanisha ni wamina na maisha maku ndo na bika mustia tuitwe kana ni mailito kwata counseling na makathutu amakewa kana oti wo muthia wa thayu na kila kindu na indi no match sindu nene kana makwata sindu nene thayu ni wo ona kau makwa ni mabalukile mutiani wo wa class cha kana naindi lena nini wa sikuku wangi tondo hapa ya Islamu na ningi ita idifitri kana ita intvitri ni ndo ya lako ni kwa nini
Oya ametendea ni Yesu. Weta kindu kingi. Uneni ngotwa. Nda bando. Asante. Na ni musiaisia vau nivo tukwenda kuminia kunikili wito wa mathangu muthanani wa umuthi lena ndisi wina chao cha kutavya asiaisia timino kilia cha kutavya asiaisia maitu ni kumea medho na siku kunzio ilani ya idifitri yoni na kuma uyutu kwetwithia ningi muthanani wa mandi ndino kunikili wito wa mathangu wina kwale na mwende wa mutinda na kwa tithia ne ndatika mbuthu kuma saa ile thini wa kilungu cha amuka vala tukwitha tikulia wiona ndachauki kuothothea aka kwitha mate kwinenga ndaia na kwiyenda wiona ndachauki kuothothea aka kwitha mate kwinenga ndaia na kwiyenda na indi tukomane saa isu savika vala tukwitha tinenanya na indi utumani waku no tumendini wa namba itu ya studio ilani ili 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 hwesila ni chauki utuma tumaitu kana akamaitu matenenga ndaia kwa oyu tiwainesa inu ni Mutongoi TV. Pasi ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwese negoga ngalika mindo ngalika libu tio ba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatete yake lingoloba hana umea ba una atia subia mundu mukana ke atonelela libu tibinga twambata wewe niwese ba uba nyunge tondo ndetini manenyu Zui ni siwe mundu mukoma akatata ungone yake bana bibi negwake beza na tavu pale salibuti wata skiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe Babangu anaitwa Mzee Ayubu Kadhata ambaye akona mabibi 48 na 9. Ramo Kabata. Mimi si muganga. Kama mimi ni muganga wa ukweli, si wa usiku. Kuna muganga wa mchana na usiku. Mimi naganga na miti ni ndawa. Ye ni isireti ete nimesethi ngitha ilembetana ya umloni wa sua na Kenya yonthe nundwa wao ni wake wa kutwa iveti mbingi. Mutumia kumanya mbene kwa akaunti ya Meru niwesikie kwa utuika wake nthini wa maundu ma ndawa cia miti na kuongela iveti kila ivinda. Kwa oyu Kabata ena iveti 29 na yasia veiko kompleki mpaka asindeithe ula waina iveti 49. Ndio unaona naweza mabibi yangu kwa sababu hakuna bibi yangu atatoka nje nikitumia miti yangu ya ndawa. Ramo ni mtu open sana, akikomba hiyo nafasi lazima tu uafiche chochote. Atonya hata kutua na kuzisie ya makwani ivetini yisingi viteu. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaibe. Mutongoi TV nituthaie ya tusitu na kuthimba kaile mbetane ya nyambene. Ila iko ya akaunti ya Meru kuthima ndeto hii. Lakini ningeambia watu utisese na mabibi ya daktari. Ukisesa na bibi ya daktari ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua. Komana nake Robert Matano nthini wa Vilingi Wa Mauvoo matuku 15 na 16 mwei wa 5 mwaka huu wa 2021 aikwete Senyo Meru wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Watindata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthana wa kwa musiovyu na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela hebu ndeve sienundu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikala nginandu pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwipwana yundese loni na andu yikala nina monesa maka kusuisya nduka nini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisye gundi yambe niyo kao ilini siawe tina nekavila niambia metha maitu menguno kila ndoani ukamba wito yu vai kunywa muluo
nondo Vilingi Wa Mauvoo. Kama witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika nenyo mama sako mwekanya mae ona mama kuene matinda anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruwanda na ngwatanio nifuna yu Mutongo TV nikoka memekoka kama bisa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Bayaja jitembeza isuichajiza ndio maana misina pupa ya maisha kweli sio ngai nako ukilia ngai ni athime wia wa moko mako ngai ni eke wathi we uthayo wako metho makwa musiaisya wo mundi maitha amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi ni wala mathea misidi mone utethio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongamai na ulumu mwekeone ithi wai aume ongeleka ibina uthiwanga ino kwetele o mondela umushokea maisha maku nimekwaila shetwani ya Yesu Kristo ula wikala thai twaile kwithwa nayo ona sabule ukethwa ni batonyeka withwa ne wathi witu wa kila muthenya ethano nasoma ndutasiite ndeto ibwana na isu Jeremia kilungu kia 17 muso wa 5 maandiko mangai masya no maniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwe withi uteli wake nenda kabina kakwa ninyoka na ngai ni mutabi mabata makwa nde usita sita na nde ubidha wendo ni muthinzi okuma kwa ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio kwatiani anakwa lena mwende wa mutinda ngiu nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV ngwatanio wa mukamba ndini wa kilungu ninetikila Nina ukedia na nauba uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi
kila wete waninye Veronica Siombua na mutai wetu ola ni Reverend Grace Kalama. Kindu kingi wese ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe Kibeti tukiendanza na mutumia su wendanza nukosea na nicho kumituiba ende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikithu wane usije kitumi chaku nikiva Sasa nikiana kwimba ikia viti ndani kuuwe mwokaluka seo malume kuongela dina mwini Nionete maundu na nienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukivathokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yondo nawe musele windia unapye no wene musele witundu wende enesa onata kalangiti ko kama kalangi ka mutongoi kandumia kisiko jini tumia kisiko kenda ni na ikanyenesa ndio ni kalana ile betoko kibete ninya kibete mwaki Muyo mbisone. Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wese tutala wanai ukwata akekwe ya siana sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwiseve ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni muteo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS wandikede skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe Inu ni Mutongoi TV. Na ni musiaisia nina udhocha ingi tukwatiani ndini wa kilungu cha amuka na hindi ni kwatia kana wamukie nesa na winaundua kumutungia ngaimuvea na kiini kilungu cha umundi cha wakana tema tuku 13 mwai wa katano mwaka ni 2021 vala tuku 30 nisia yulu wa maundu ma konetie aka na hindi tukulia wesilia ni chau kiutuma aka maituma umundi matenenga ndaiya na matekwiyenda wesilia ni chau aka maito matekwinenga ndaiya na matekwiyenda na indi ndini wa kilungu kitu kwitha na mutai wito ulangu itha ndikwete we o kwandatika mbuthu na indi athikie na kutavia we ndini wa unenanya wake na ka na siana nini na ka aima eisilia ni chau kana o athikite na kumana ni chau kiutuma akamaito matenenga ndaiya na kwiyenda na indi nina wocha ndini wa kilungu cha umundi na indi ona kuna watu memawoni maku ndini wa namba itu ya studio ila ni ile 391 ile 391 na indi utumani usu nguya ni manavyo vai kendo okuvikia na kutilwa ndini wa simu yaku na tukwitha ti kwata mautumani maku na ethabe makule tukwitha ti songia na indi na uthocha tuvikie kutambania emwe ndini wa kilungu ke ngina mwendo wa saa 3 na indi timu bya nundu wako kainge bwana Peter ndio musiaisia wita wata na kwenu niva nyeneta wa Peter mwema mwatua na kwitu ni Kitui town boni bo musikwitu kweli nibone kala nibone seitwe nibone yetwe ana webapi kata Peter ni ba kuthuthia mwika na uzuni wala nikona kuthuthia mwika uze kwithia munwe kala maisha masio nikana mundu bala na yetwa ite na ya tesi kana esi mundu aketunga ndi we uone ni witu wa umundi muno tisisi angaliko ya 8 kana aka nondo wethukisia ndini wa Mauvoo watu kweta twasoma makanzetini nukuona aka ni molilwe ni mo ao na wethi amekala maisha ma naniki pala bataile nundu asisia matukumevu kana miaka yevu itine vindatene mundu mukani weyo saa tachumbe cha kunewa ndaiya owe mwene nengete ndaiya
chumbe kite cha kosa nguo lakini omonde withia maundu ni mabikami so easy kana ni methiwe mema laisi muno bala bekana ka mundu muka na nditirie mwa kwa imwe wisilia ni chau kiutuma aka kana etu matenenga ndaiya na kwiyenda kindu cha mbere ni kwithia mundu mukaumbitu mundu akwinenga ndaiya na ni wailete kwinenga ndaiya ombitu au na kimweneta mundu nundu niwe family ya uni na niwe musi wa uni na katika family mundu mukanwethe kwete bandu bala panene nundu wethe aisiana cia mukiata cia ya chau sieke ya chau ona ake mzee wake okilata na ili hata na ende hata na ibinda teno ni kwithia kwina tofauti ya mikalile muno yaka of which kana ni changite muno maisha mo kwithia tundu maita kwithia tatena no muno kale kwithia ili kila kimwe kiutuma kama makala maisha ma muthembozi ni kwithia mundu no ilekelele muno na angine mebuthitie na angi makeka asindu kwanza ya tailita na kulingana na ibindeno kindu cha mbere kila chuma thina ni tamaa na mundu kulea kuona wone waone tamaa na kulea kuona one wako waone sindu zile sio kwata we basi ndio ile ya kuyanika uyu naweta kana mundu kwitha ate kwiyenda na kwinenga ndaiya saingi ni withia mundu wala weyetwe maisha mabwao na sindu ingi siukila cia ila itawa self esteem saingi onela weki yangu anesa ni witha uyigwa umundi ni smart umundi no ninene nesa umundi no nitembe nesa umundi no ni kila kindu chonde nesa lakini ila weki yangu anai kana weki okala kula kachapi to panini withia ndu yigwa undu pita wiyigwa ila wikite ngwanesa kana wionoka tumarashi tu nungonesa nuko na gida kitu kana kwitha kitumite akama ito matenenga ndaiya na makeyenda kila mekite muno ni mundu kwiyulwa mundu akwiyulwa nundu ande kwithia eli we personal kana we ta mundu muka we mwene nthini wake timo taka we mwene ta mundu muka ukione joki kitumite mambete kwiyulwa mbe mundu akayulwa ni wewe yu akosa ta azize katika tauni katika dunia ndo ilie akwasa oni waka makwekala na akeli ka mutindo no yeba akulwa niwe kana pekela wale takwizo pesa chake cha haone ukethia we eweka we na musi wake na nipepiki ya pandu taze kwangeleka ni kwethia kama ni vyande ni muthemba wa home mundu ekito kwelecha akelecho mekile na ni mundu muka akelecho menenele na akelecha kila nzia nionze we akulwa kana we ngone yake wonga mitu ni mundu muka na mituo ya mundu muka ti mituo ya aka mituo ya mundu muka ambapo niwe we mwene ete kwithia ili hata niwona mwikile wangu wa munenele kwa approach kana kwika maundu na kwika ndalangi na vunza kwa musi niwona takamata no thia mwitu okela kitu cha mbere niko tutanza kututa kivu sindu cia muthembozu na kuye nyake kuvuva maki niwona lakini iko atukie mundu okela kindu cha mbere ni mubudo kana kanyaza kabikite bu na nyake obu niwona we no lo kana okela no ade kwileza leso nundu asimo nze meva yu kwithia mundu no ayulwa na wana wa ayulwa ta mundu mukasinu mbingi sikakulika na sia kulika baada ya kwa kwimena ta mundu wana ujilecha no iwe mno welecha ninge ndo lecha kila bandu welecha omeni welecha mitembele ni yaku mikile ni yaku tamwitu welecha maundu monze mandu ni malika nthini waku no kwithia no at long last maundu azu dunia iku drive undu ikwenda kana ikutwaya umwene undu ikwenda ya kutwaya undu ikwenda ukavika pandu balokethia ukwenda kusense ta mundu mako kwithia atheli bayo ndo isa kwika na ukuigwa wemena na kwithia nzela ita kwika na labda kunywa ndawa kana kukuma ne ando na omwitu to yuko mana na mundu no mwitu na miaka 30 28 kana ndo na zindilo kunena na zindu kwithia wethi kwithia ndeto yake izo ni achumo kunena naona na wazio kwithia maundu ala bitite na ala no ibitite ti dunia ningi ndendie fix banu na maundu azo monze mamulika yu kwithia sinila kunena na zindu cia wo kule mundu musisi ati mundu tanda kwithia na imu nena nza ona
Ethia no ni mulumu no lumekineza lakini kila kumia thayo ni wake umike ndo tofauti na kulingana na ondo ile na ondo ile nondo no elikilie kundo na mondo mamotesa ni wana na kindu kila mona mundu makele chakula kwiyome au mene mama nanga mundu muka au mene mama nanga mundu muka na wana ngone mundume baadaye ukakwasa kumwa mundu yundu kwenda chao au mena thuku uko kwazia yu kwanza undu pano papikie we ndukenda kutwawa ni wana na kutiwe elikilie pau ningithe wa kwatise kwetesa atho wala ici we wili wa kulwa sasa mambo fiti ba rwantu nenda bethe wili kwasa baina thina ukulwa kana we mundu muka ukulwa kila ndo nakuthia mundu muka ndakolwa kana mwitu ndakolwa kana we ni mwitu na ndakolwa ni mikakati ya mwitu ndu mundu arakwithia eli ndini wa unenanya kana kunena kwa mundu we mundu aile kwika ata kana aile kwibundisia ata nikenda ukethia etha ni mundu muka kunena kwake kwina ndaiya kunena kwake we mwene ni winengete ndaiya na ni wiyendete na nukwenda andu alangi ukunenya kindu jambe ni kuelewa no kuelewa tu kana we mundu muka na ni kuelewa kana kila we na judu jo mundu muka longi wenacho kana ticho mundu ume wenacho anu methe ya tofauti na ndukethu kisingi wasiano cha kwasi aka methewa kwani wewe yaka wewe mundu muka we nduyaka azuma weto naka we mundu muka yuno ale to manaka na we nduyaka azuma tinda weza kama tono kama no mekethia meyange wanze kusiaka na kila pandu kwethia naka thina waka iyo kindu juki kulika ngoni na niwaende kuyosa we binafsi kana we mwene ta mundu muka kana we mwene ta mwitu na kama na nye kila ngwenda ni chao na nenda na nakwata ni kitumiata na baadaye ngethia ngwenda ata naona no amina kwelu maundu makethia mela ici na nikana mundu ndakethia ute yelewe na we managa na suo kana uni pekela atakuthia kwenda nundu mwitu na watu hawa ningi bayangi mase atila sima makatoa komba tethia mapetete maundu azuto nene komba tethia be karakana pe mundu muka by the way aingi ni komanita wa kukethia measia kutoa kukothi na kivu ndisi azimetha mabikite pa kukethia measia kutoa wakukothi na kivu no tutapio monde vyangi withia measia etha kutoa wa nikulani kuona anangania kanga kekala ninyoka na withia maundwa ila malika ndini wa kileko cha mundu muka ni me register ndini wa thayu wake kana imeyandikithia ndini wa thayu wake ngoni yake na kilikoni chake ukethia we easia kutwawa kiundo kithe kietetwe ni mundu kwema kwiyenda na kwinenga ndaiya nicho kindu chambe nundu mundu kwema kwinenga ndaiya imaanisha we kondu kwenda na mundu kulea kwinenga ndaiya imaanisha paingwa kindu uteka nundu we mwene na ndwene tenda ye paikile uteka na mundu na mwika na mwitu ayelicha aumene na mundu menutumia mundu muka nae ni wana mundu menutumia mundu muka nae nake mundu muka ale kumana kana ibindetio yake kwa kinduki kana mwitu ale mana ibindetio yake kinduki twimine myaka 3 kana myaka 5 ndagethi ondu ilia na kwanza yake ndicho aneka nona nundu mundu mukona akengeka maisha make methe ya mathala mwi wake no athala na ngo yake ni athala na akili yake ni ekata ni athala nundu esilwa maundu ni mwana esilwa akengetwa na akagigitata etikilite akengekete yuni mundu ongamena stand yake kuma mundu ndio kenga nona ithia mundu mena mwi na kwa nina mwi nona kila mundu ngaya mumbi etofauti na pango mundu ale dola semithia mundu akamwasi ati yunga ngalikweno ithia ngalikwe kwako hapana wabamba kwithia bilu kila mundu bembe mbele yake la ombeto na ikala video na wenenga ndaya na kila ngayo kunengeta no welicha ni bandu bako nona na tuigwa umetwananga niena tuike mikelete mundu usu ndena future yako ya oni niweka sex na mundu kana niweka mituo ya kukoma na mundu na niki mwana na akuye mwitu na mwina future kana mwina oni mwina kalanze mukapanga suo tuikita otwana une tukaya bingwa biasala une tukaya kina mwina mbango mwana kana na otabia na kuno na mtabia pengo kene mubangite lakini nimweka ni mama na kimwi niona na mutinde ya ada mwisoya
na wethi kwethi onge na kuno no aso yimu wa kuno aso ye ukokoma na nonge mweli ko na paingo mipango ne wana pa mipango yu kwethi ya mwi waku ni wa kinange wansi ni wa kinange wansi na nondo mundu mozuno na mwendete ta mwitu na hivi kapana nake kwa we niwezi yu paike no twabanga na yene zina ndakata nina mundu ange ni kwatiti uko ni no mundu mwitu no atoleka nko na ethio kamiaka 3 ndambo thio kamiaka 5 na mundu mwe na ningi na timo twae na dunia ningi mwana na kila mundu anze kuenda kwenda ndakala musezi yu ana amina miaka 5 kwethia no andil na au mepakube 10 kana 5 kana 3 ino anze kuona kila kintu chonze ni flat na kila kintu chonze ni chanene na etoleka ngo na ndi kuifix maundu ni matailete au meni mwikile ngwane wakuwa nae wewe utaona kwithia we mwitu hata na bala umemai muzu itahe buni boko ni bowe ahibu ni boko ndo tinda wewe ndo kwithia utindite bu ya abana ya niwe me ukwina abona mbuzi hivi azi akili wanini ndo ana ilangazi tenge ndo bao tena hii ngume ngale kwenge anatio ndio kwanza kuthi chuo no kathi hayu ntenge ikomete ba na yo ngane zuna komete ima komete chombo abana ni tsiba dao kidogo hakumwitu ndo bale ndo ona wele jabu ningi kobe chenga kweli ino mundu na yeso vya ndio nani ndini wa mwitu atene kana mundu muka watene oba wite nange niwethe ya mundu muka ethani kana kanini ke maundu ala kesi kaileika na bala matailo betwa mwitu ananga bikati ase class 8 kana secondary wethi ajupa uni wambe ya utabwa ni watwika mundu muka wele kwikona nona wabika college kana university wethi ayuni wambe ya kwima na we mwene ndo need kutabwa ni musi waku kana ula kwikala nake ai mwitu eka una mwitu ni wetu ngiane ayi kala ndi mwitu ndatukia wa mwitu ni weka nukuona mituo ila thikuo muthenani wa umundi kana ndu kwitha me digital muno tetumite tumaitu kana akamaitu malika misione muthenani wa umundi ye kendo chambe mwitu ananeba musiata kwithia atsese bono mbaka musi nondo ketu kaya nire buke koka kanire bube na musi no kulia kwani ona katena kazi yawa wo mwithi no withia atsese akamana katena ka buka bikie kaile kuonga no witha atsese lathe atsese na hizi akwithia katena ba kala kabikie kaleta kuongenya nikabetu kieke wangu cha kuonga yuni duki ona kasau kakayaneki ona na hizi akwithia kana bathuleka kasau kana nya no buga bikie kamba kuonga nona na yeteke jukumu ya chao ya kubathula kasau kaya enda kusoma kama mstari nguzongie kule ya ibuku ne andhimo 17 verse 21 nyine soma Kiswahili na ndokate yasiate ibuku ne ya okay tusome Psalms 127 sabule ya naimwe na miongweli na mwanza na muso wambe yasiate Bwana asipoijenga nyumba Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure Bwana asipolinda mji yeye aulindaye akesha bure niona ku mwikalela wa mwitu umanwa na musi wake wa mundu muka nondo mwitu aneaba nomba nesu na nomba nesu ina mundu na ina musi wa mundu muka mbaba no ikiata otondo mwithi wona kasauka kana katena kana kapetukie kwanga agakabata mundu mukana wale tobata muskele tukake kana mwitu wake abika bandu bakumya mabela sise mwi wa mwitu na yethe mundu bu abika you tumana to yokoma ningi tiona ningi tumana to thauke mubela ukwa kunzana donge woi natene kena thauke abu atwita sekiwe cha ubungo kibuyu cha no wa sise wethe akatena kana kale tobathwa nake musino ato sise mwi ti akili mwi wa mwitu wake kamana mwitu bala wabika ni wanie kuno ni mubatha na kwini omekalenzi we mutapia weni weze kana yupu babikie we no bikie ke wankala kana no mania kana bu bikie yu betete kala kamana nika kokona no bikie no mania kana bu bikie yu pa ne bayetie ba ne ba yumpie na pa yumba
next bethe abiliona niona na ba yumba mundu ambe kuona ni mwithi babo ninyi nyawagu ninaona bande bayombie ku ekalangala kwe ndikwenda 1 2 3 4 no kwini usunga mwithi uzana masia yusasa uzunga ziana no muzindu ile ndikiteta bukwagu ndo ndikiteta lakini umekishwa kila wasubia mwithi waku ndakanangike na kundo kathekwe kuona mwithi ona yomba tainya osa mwithi yebaute mutabi 1 2 3 4 nikana at school ndakayusumbwa alimu at sokoni asiyese nakasumbwana naona ke mwana chukite tena chukito kitwaita ndia kana chukito kile ilio akasembe nokite ndo yayu bana bayimbie na bimbito bethe apa mbekata bambema ona ko na mbui bebi ndeta thinza wana bebi na mbui alito thinza ona ningi ko thinza katena aye ete akenunga mai kuja kanunga hivi no siazo kwithia mbui ni bie bandu bo thinza ng'ombe ne alito kuthinza ngana ndo kutewa naona mundu muka wa mundu muka wa musi no alito songa mwitu welo subia mwitu na nikara mwitu ndakaili sindo nzoku musi wa mundu muka no alito semani na mwitu tithe no ndokati nebuta tata ndokeze kwiwa umanyata niki na musi heti musi na paisi nila cia tata na paisi nila sinya no ukethia kana kaina inya Pose ningi itia wananya either inya aketwa yani ngaiya kamosa kana makae manwa nethe akana na mundu ume ucio ya mwanyine na ciana ni na ciewe ciana nditwa na ingi na no withio ciana no nene na mundu ume ucio ya mwikala ciana isu yu mundu ume muthembo ucio kana kendi ni wa mawithuluko ma muthembo ucio kaile kwikara na kaile utagwa no kuli ati wela kibetikie chatieni na mume atieni na ciana aye ndatiana na ciana mundu mukandu sisi ciana isu ciaku onetha ni mwatieni ni muime sisi ciana ni ciaku ti cia muime onetha ni mwatieni andu manata andu eli hii ni cien sobea to withie mundu muka atwa atiana na mume ni waendia atwawa na labda kulo tonethia labda umete Kitui kana Masaku aidhi itwa Western kana itwa wonde cianza ndama nasi ana isi siende yata ndona abisa ciana iya kama nakana kai kambie kunye mabela kana kaina umya yu kana kala ke kwewa ni musii wa mundu ume kaile kwikalwa nthi no mundu mukana kwethile nzenge musii wa mundu mukana kwethile nzenge nzenge enda achoni kia imina ku na hivi choni kia kingi na imina ku na hivi no hata kwithia na akili ukamanati ungametu ndo ndikom wina ciana sivando no ke kiapiti no ke kasata mundu muka ukaze kana aleche na nikone kathala ningi kwamba kwithia onethe na mwatieni na mundu kethia yu ciana isu ni cia kumia ngone na cia kumia kilini hapana we wizilika nene bazikama nola we right no kweli niona kuni jukumu yake asisi hata kama onethe ni mwatieni na mundu ni jukumu yako zio kama no hasi mwitu na mwitu ethe ana matunda maketa mwitu niona na mundu anene bano manayu weakness ya tata na kana uthuku wa tata uthuku wa mama na ula wethe hatukwatie ni munungania na apart from that weta musi nundu ni makosana na mundu me usi ndukatwe kintu cia nane nundu waze ngaliko cionje sili no ugotiwa wewega ndio nene tuma thini wa ciana isu cia sisira cia mwewa tulike bandi ni warikathi college mundu kwiyelewa na mundu wisikila ukwika na bau nibo bena thina la mwingi nundu tumaitu mavikie kuviko bandu nukuvikio kethia cianya ndiwo tagwa nene anie ndi cio no thuku ni sikila ngwika kwanwe mam no wisiti binda thiba na sindu cia muthembo ucu na withie ona kana ka muthembo ucu kukakania saa ingi no withie no jaribu kana no ikia viti ukonyenzie la ya ilete lakini ko kaibo nundu kiacia nikesikila kekwika nako mwitu kana mundu muka abika stage isu kana abika pau aile kwika ata kana aile kutumia nzia thiba ukethia ndaya yake ndina na wendo wake kulawe mwene uwe nundu ndwinenga nda yote yendete matona kwika ata na mituo ila mekwika mithuku matona kwibeta ngana nayo ata musinda kake ngone mwitu amwenye mama nebie na nebike kiwango kana nundu asima kwati okengane kindu kimwe katika mwitu wekengane mwi wa mundu
Oye kia linda ya size 40. Na hizo kwa kuongelea kwa none nabi. Kwani utaenda baba sio na tena akili nzio kana weekend kama tuki. Na wazi none nabi. Na wazi mundu none nabi. Lakini ukwithia ngo yake na akili yake nikaenda kanini bado. Kila kimukenga ni mwi. Ni wana na pe kindu kikangamu ra kindu kingi tunanena hivi ngi watu kwa sehemu ino kangamu. Nundu mundu mukawona watembea distance ya kuma bana thika. Na mao. Kana ukathengea ba ukatembea kuma bamba kapandu bange pasa na mao. Okwa mana yu kwanza na otembe. Ni wana. Na kwanza ino ni thibasa. Ningithia no kumeze kutembea nzia nezu. Na ina gito. Ngali no ibitite moda no ibitite no abira no tembe no bikie. Ku musinda kakenge na mwi. Aza mundu zunati. Mukase nati bioto mubembeleza. Mukase pio nundu pengo pando nabi. Ningina no wezi miaka yake. Ningina gwara miaka 21 na gwa eno ne bio nundu ayu ndane ya mwangoni. Abana kana tyo musi akase nati na yata bi mundu zumbaka ibindele ka bike ibinda yake asisi mundu nundu bengo musi uteze kana yunganya ndali totabwa na musi ni wezi miaka minane wa mundu dali totabwa na hale totabwa na bukabola na hale totabwa yete tokabola na we lakini ko kongi bahati na musi ni wezi bengo musi uteze kupanga mipango ya kumananganya no ani nona yu ni musi ekase nati nake mwitu nake akwekasa non to university to ne tutuiki kwanza ine tutukimithyandu no ida tutuiki tutukimithyandu nondo umie musi unakiangu andasa wabika kuya ukwithia iya kai kone ko kwilie kwilie binda ya dam na hawa ile binda ya ndomethia mili memoga na ke kulika mutuno iba na iyo nano ambie kwikia to miniskirt nondo kuya kungimekio na pakwongelo kazito kan gwituka kuone kwandu ima Gune kwa ndo mene ibande. Ando mene ibande. Ai. Ando kwa kita jaza lekali. Ticha mundu binafsi. Eni musiaisia ni kwa tenu wendeye na kumana okindu. Kana kusoma okindu dhini wa kilungu cha amukai. Na indi twende na unena nya yulu wa eitu na aka. Valati ukulia wisilane chao kiutuma akama itu matenenga ndaiya na kuiyenda. Wisilane chao kiutuma akama itu matenenga ndaiya na kuiyenda. Na ndio tumani waku wetumandeni wa namba itu ya studio ilane ile itatokenda imwe itano ile itatokenda imwe itano na ndi itina wakosa utandithia kwa mituki nitukusioka na mautumani menu na makulu menu ala mukwitha mutumite tufikie na kusungia na mutai witu ekaitu kwate utandithia inu ni Mutongoi TV. Alo, kaka ngotsa simu da kweka na la ka wimbo tsembete muno. Atwikio na mundu akwata mbesa ndesa udhamali nesa ni utinde woko ni watimu. Ye, mwekene ye mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthungula ivoka voka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atiethe na wakwata ni thina simu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mana iwo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuweke yebiti. Hende kitai pumuzi kwenyu kanotu ine polio kwa mundu ekolonda mundu akwane warela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeiye kanota timu akunye tukambisia sei na kwa ndambeisie kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya monza kwa nyanya imwe. Babangu anaitwa Mzee Ayubu Kadhata ambaye akona mabibi 48 na 9. Ramo Kabata. Mimi si muganga. Kama mimi ni muganga wa ukweli, si wa usiku. Kuna muganga wa mchana na usiku. Mimi naganga na miti ni ndawa. Ye ni isireti ete ni mesedi ngida ilembeta na ya umloni wa sua na Kenya yonde nundwa wao ni wake wa kutwa iveti mbinge. Mutumia okumanya mbene kwa akaunti ya Meru nwesikie kwa utuika wake nthini wa maundu manda wasi amiti na kuongela iveti kila ivinda. Kwa oyu Kabata ena iveti miongo ili na kenda na ya siya viko kompleki mpaka asinda ithe ula waina iveti miongo ina na kenda. Ndio unaona naweza hii mabibi yangu kwa sababu hakuna bibi yangu atatoka nje nikitumia miti yangu ya ndawa. Ramo ni mtu open sana. Akikomba hiyo nafasi lazima tu uafiche chochote.
atonya hata kutua na kuzisie ya makwani ivetini hii singivite huu. Na kwangu unakuanga na fine. Ukitusi mwingine 20,000. Hata kama ni kuiba kaenda kaibe. Mutongo TV nituthaie ya tusitu na kuthimba kaile mbetane ya nyambene. Ila iko ya accountini ya Meru kuthima ndeto hii. Lakini ningeambia watu ujicheze na mabibi ya daktari. Ukicheza na bibi ya daktari ile masaibu utapata sijui ni Mungu atajua. Kama nake Robert Matano nthini wa Vilingi wa Mauvoo matuku 15 na 16 mwezi wa gatano mwaka huu wa 2021 aikwete Senyo Meru wa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo. Kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza ikuichajiza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Wendo ni muthinzi okuma kwa Ngai nolo kwatamuka kwata kindu kisio. Kwatiania na kwa lena mwende wa mutinda ngiu nenga ngewa ya wendo na mitwano va Mutongo TV Ngwatanio wa Mukamba nthini wa Kilungu ninetikila. Gila kilie. We. We makai matezika introduction. Ai we komana na munana. We na makai yalangi na introduction yeko ikutata ikwa bau. Ni kana tuumane. Ni la introduction ya utulango. Uyuga tiula mwana yangu yake ngi. Nula mutu wa kwangu ya ate ndanga kwa chief. Ani introduction fani. Mutumia wote na kete ndo tasoma imwe. Nula na kuya muka wewe na maundu mawo yomba wanu. Yani utindu fani. Yani introduction hizo tiwa fani. Atumia. Na kwa komana na makai nenga na introduction hizo kaba ukasia yeye unendeleva kanoni ndakitali kanoni mwana angania. Kana ula kuya tande to zizo hospitali lakini waambia sio nula weza ukwai. Ula wabeba kabebu kai. Unula kwatie jathi changanya na aba lukainza akwatie maikie. Ikalochene uye kondikela. Gila kilie. Inu ni Mutongo TV. Ninaothocha ingi musiaisia twende na kilungu kitu cha umundi na ende teithi ndini wa uthumo tondo ni na kuelezea kana ni na kuya mautumani maku wituma ndini wa namba itu ya studio
ila ni ili 391 na etha wina ukulio kana uthuthio wituma ovau na indi ekaitukate mautumani menyu na indi umwe yasia aka nimendie mbesa muno na ndaiya yola uni waguo kana no bongo aya ongea kasi ya kila kiutuma ithie aka tutenenga ndaiya ni kulingana na undu twe kana undu tweyete angi ovala twewe kitindo onacho no kiusangia nitawa Esther ndena naende bagutu na kwasiata kitindo kina kilio ndini wa mundu kwitha atenenga ndaiya correct no kulingana na ndola utinde namo mo methiana mitu ya muthemba mo mo nisi tuone na twikia nundu twikirotethete mo kwiya kama twikie mo ya wona kwithocia ni wona we atethoetie ndaya na ndekala na kukwikala na mundu ucu of which no there ways kana kwithia ndwezi lakini ila impact yake kwisa kuolika akwine ukone there wono seo na kukwithia ndona there we muimiku ya kwa mundu we muimiku kana uketha wene la miao yaku we mwene ni wona na kindu juki kulinga nundu andu ala utinda namo mena tabia nthuku na mekulija mutuo no iba owezi kana utezi na wibi ndakawalikileko walikileko aya onge aite 2 morning 9 morning to onge akakulia 9 kule yuni seo ndawetete sito lakini akulite kwa nini wengi wao wakizaa ujitupa niki aingi mamo masya me yikasia kindu chambe mundu ayikasia nondo alilikana ayikasia nondo alilikana mibango ela wae nayo mwitu na vindeo twikie no seye amililikana mibango esu nondo alikile baya ataibangite na atesi na ndeya wea na labda wethi akwe kwenda kwake alilikana nondo abangite maisha make nesa na yuna ayu peke nukengi kyo chatia akuwa wa mingi muno na kuona yu nondo no twikie kibeti kana no twikie mwitu asia either asia no ngenda kana itengenda akuona yu ningi yuko beno ndonge ningi si ndo yanga achieve ata ithia yu nikita kweya na kwikia mawazo ne kana yu mwana no yakilini na of which ni right nondo mundu mukami no kwata kana akili yake sio kaba sio kanani na si ndio sio nthe wabangite siema na ndena mwana nondo opportunities ni apita kana mwana usu no na apitukie na kuiwa wona kwimena ni wona lakini nikana mundu asiema mundu amonthe tio kwina ngandaiya na kumana na kulea na kamale katuta mwitu kwase aye ndo asie kaye na kalondo kau aya ongeitie mwamuka ata ithie twamukie nesa mundu ume avuthia mundu muka nake mundu muka ni wivuthacia ni utengemea kuvutha njata ni wona ningi ndo endie wethocia thoa munini wendie wethocia thoa munini kwa mwanake ndekwo ndembe kindu ndwizi kwo waninya na wethocia thoa munini bwi nona kwithocia thoa munini lazima ithie ni mpesa ningi ya gukulilie beli ata na wetikila tikwithocia thoa munini na we nondu enda una undu akuona nza tigo ethe wilie alikuwa nthini akwase kwanza ndugambela ndu musia ni wona thina ti mundu ume thina niwe wambo ekia masabu mbe utambito thiba pau na wisize neza kuma lo mpaka nsi na wisize ngaleko ya nsini wiliata withi kwileta kwa mundu we nikana ndo kebuthi no ndo ame mabutha cia makan generally ona mano bitetu kona kwithia wa kubuthia kana ona ethia no ethitwo naku ekubuthia wenze ngaleko le mundu mata kubuthia nona you niyo wibangeta mundu muka na withia na courage ya kwase yes is yes and no is no yes sawa na ndi tutanambo ndini wa uthiumu kana tutanambo kwata utandithia ve undu we unaweta wa kana mwitu ndini wa college kana tumabika ndini wa university ne wabika bandu ukethia mewiwa matele utapwa na we musieni wese bala mwitu kana mwana ubika ukethia bauni wese pyo uno ona ata tabitwe ni wele kwitwa isi maisha make na makera masio ikulia kwa kune ni miaka yana ila ibika mwana wa mundu muka kana kaka ukethia yutika utabuya musiei kana ka no ketwa isi maisha na thayu wako uketha wi mwailu mundu etwa isi maisha kwake kuni atwawa etwa isi maisha kwake musi
mwitu etwaize maisha kwake nundu nukwitwaize maisha we kwako ukidonda vijana ndumbete ya skale kuna ndumbete ya muta na kwa ninyi ngobanga kila kino na university su ino nyingo babisi iwo ko kompea no zino nene biepa kila kino university su ninyi kukoma ninyi to ninyi wewe yawa kuno kukakombea no koma wapi ana mato kyo ndumbete ya langwe Dai kaneza school. Ona school university we kaneza. We kwikira wa university. Na we kunondo we yu kwanza no bikie. We kazi yako ni kujie. We ka kuyana ngani. Na ukombea no nene bi. Mundu twaesie mambo make kwake. Lakini tiba mundu paane kwenyu. Na jale uko koyo koka go zembete. Ule nya kuna dha kwa mwenya ino nene biendo kwenda tapo kazo kabu kwake. Let us be ourselves. We ha sawa ni kwatemewa. Tase mwitu ni wabika ba uwethia kana mundu muka ni wabika ba uwethia pe bandu babitukanie aye makwithuki siasa yi kana aye makwitha na thayo museo aile kwikata aketunga tunga thiba la penya waku ithano isino wako sie thiba la penya waku thiba la penya waku we niwe wizondo mwekanie ti sawa sawa nono Biblia asia ibukune ya Proverbs itarake kamba ndimo ya siati ndimo 17 verse 21 ya siati mtu mwenye azae mpumbavu ni kwa uzuni yake mwenyewe wala baba wa mpumbavu ana furaha mulo sia ndia ni pando pake niwe na ndia yake na kumwitu nduketekele musi waku waita watindia wale dogumi otiozu musi waita kumejao otia musi nona ithano izino akosanie nethe yaku na ne bapetoka niwe itikila ne bapetoka niwe na mbikeni chambe itikila no kwanza okay ni sawa lakini nduketekele kwanza ila ya aisuru kana bani bejao bapetoka niwe itikila kula kwa winthi we mwene ubembeleze ngoo yaku na akili yaku na moyo wako wasi ni bapetokanie then sioka kula kwenye waku na lako ola hakoze tiwo izo ndebendie say sorry and with your forgiveness na mpaye msi utekea mungu alafu msina akea kweke na kumo monde wezi ikampya kweli na ninzi asiba itona mwitu utona kutumia kwa kusia ikaingi nondo na withie mwitu ni wabikio bandu ethi ande kuigwa simake tabika bandu akwata mwana na labda mwana usu na ndese itheno nondo dai mundu winanzie bwagu kana abiko bandu alikonda wani cia kumila na sindu cia muthembosu na sindu ingi ni withia kwisiokea we mwene ndubanga kwisiokea umundi na uni uketha nue Peter ula tese miaka 5 mithelu ku maile kutumia iseso maile kutumia nzia yiva kwitunga ingi upya kana kwitunga ingi mundu ula tesi iyo kana iso mundu okay ni sia ndingi maswane yae wakwata kana maisha mako ni madhala ndingi maswane yao lakini buno bebe ya mwanzio wa maisha nondo miaka kenda mi kenda wakwata experience mbanu ola nae wakuno ola nae wakuno na wakatize kweli muziwa kuno na kwenda mi kenda ina kali kito naona buni bobethe kuma kwa akili kuma kwa ngoo na kuma kimwi naona na ndokome utwike ndikiteta uma kimaisha nikena umane one pendata yu mundu usu kwangeleka nyosu ina kana ni buzo yanu na ni pinda yake lesio ya kukela na kuitunga tunga nundu pena mundu tono tabia na ithia na rapaswa takiwa yu when weta ngalkwe atakwithukiswa niona kaina mo yu kuno kwelewa inyake paya kweli ni wa mutabasia niona ni wa mutabasia nundu kaka ukakie sembosini kekwe ndithi tunasikia uchungu you kuelewa ile nyaku akuya ndukabiche sawa mwanza na wipicha ewa wozu kuiwa wasepa fanya hiyo unaona you ibinde sio ya mundu etunge na nindi ibinde lesio yu ewa moyo we katika harakati hizo labda na kana kau na ewa moyo na kwa mwa yu nindi uthesia mesa yu uthesia mesa na kukia leungi mpya na kupangula mesa hizo ithepi unaona then sioka pala pailite na kosa ebuzoezu ya kutumia na ndukamene mundula oekiu wewe tene
maundu maika wana andu mele we mwaza makosa niki we mbona ndugwetela makosa ithe na umela buku ithe wetela mundu ya makosa na we mwiye wo ukula kana wewe hivyo niwe wambililie ani wambililie ningi ndo akulwe twendete motha tu waizi ni mwendete na mwathi kayo ndakwenda kupike ndago umianze niona yuni kwitikela kana wa hivyo na unu habitukie then be yourself and start life again. Asante. Naindi ibe musiaisia kukulia Mutongo TV yeva naindi Mutongo TV teva masako ungiasia mwamukata twamukanesa kithia chuma na sianthi na miwa ko umwana na undu waewa kana kaka kavundiswa kunenga ithe ndaiya kaketha na ndaiya aumeni nitawa mama Tamara. Ni wago kana ni wao ni wago na kando ni wago twe nake watu kwasia musino amana saila mapela mama na mama saila stoko yongeleka ya nduka ya mwitu wake musino wene wa mundomoka kunda sobi kithia okay akizunzita withie ni chabikao kwitha kio kiseo jale to mo mubo Raini ndini wa unenanya waku kana ndini wa kwitha withethesia amwika maundu tanu komanite namo mam eitu kana aka kwitha mate kwinenga ndaiya na kwiyenda maundu ane komanite namo na nizi wa komana na sindu imwe ta mutai kana mundu watethia ngai yako nenge talenti imwe amba gutubye kelamo akutila kanu kwithia we indu kasuko wili eboe kelele nikena wa komana na maundu ndukaiwisambia maundu mamo ngani ambiye na thina muna ngai amba gutubye chao kelamo maundu ane komanite namo na ni makale ndo andu ngini matezekete na wesisia mwitu kwithia weno anangikie na kwe kwanza eminie pyo ndo wasisia ukithia mundu kwangalekanio ungakoseni na musi wake no gie tauni okatauni akwatana na mundu me kana mundu mozu kwanza wene we umainya nake kala nake ukanduka hathima ninginya mundu mozu mundu mwima wena kithui chake kinene na kingethwa kinene atioka kutumia ku message utuke muma na we ona kibunumba ana akwikata na mundu uzu ndena kumilele enda kukwananganiza na hindi ethi kwa ukasio kaba ukaikwa mbizi nyako ba na no uma wane mundu ni wana ku no maundu ngomanite namo na nitumandolea na nitumeka na mundu maundu mesoba ku ithwe tukwika sindu cia muthembo sindu tukomana nacio mbingi na ukusisio kwithia undu aleta siando undu aleta kusika undu aleta tethia mundu na etetheka haya we musiaisia ukwasia akukulia mwanamke anaweza kaa na mwanaume wa pili mtoto akiwa kwa wa kwanza tena wengine wako nyumbani kwao kana mundu muka no ekale na munduume wa keli na wambe na siana si kwa musi ndina mwelewa akulia kana no ekale na munduume wa keli kumaanisha mundu muka atwawa auma kwa munduume wa mbe atwawa ingi kana no ekale na munduume usu wa keli no yithia siana ila wasiaite na munduume o wa mbe si kwa musi kwa umwitu ekie kwinucha inu isi wenu cha siana no isi wenu cha siana si kuya na no akawakwata mundu ungi na ithia no amuye then tawawa na mwami no banga maisha ne sana mundu waku iwa siana siaku ete niwana lakini tukekala na mundu utakwitikala siana siaku weze kwithia akutumia ate kondolo wo wizibe omematwana akwithia mundu uzu anda na atwa mundu muka atwa ikondolo ya keli ya kutinda na we atunze ndolo kwenda ame mama thembozu masindo zitwa ya Yesu amen ukithikala mundu wa thembozu ukithia mundu uzu ndena future yako nje tuna kununtu ti kondolo yake mwitu ndugerekele kutukithia kondolo ya keli bagala bukwenu ukaima ngunia yana cia mbemba na ukathikuta na ziana zia kusikia bukwenu musi lakini ukakwata na mundu any person unaona kweli kwa withia wana mundu na labda no amuye kuteka ni decision ya keli utose ukangale kwengi basi ni sawa sawa lakini thano zindo naamua ndukalike ba wigile weli kapo woke
na ila kuya na mwita na kewa idha siana no kuya akola zenyewa na haikwata ripoti hizo basi hiyo ndo aluzi ngaleko chonse no aluzi kuya na kewa na serious no aluzi ko na kewa na mwita kwezi apio pio hiyo ni lazima withe wemwe kweli uamuzi wa gwithia wemwe na ni musiaisia ni kwachiwa kakana ni wavikia na kutawa muthenani wa umundi withe wi mwana wa skulu withe wi mwana wa college kana uyo mwitu unaendea na kuima ni vikia ni wavikia na ukwata utai wa muthenani wa umundi na indi kila ndo no kuthuthia ni kukwia winenge ndaiya tawika na kaka no yiyenda winenge ndaiya na wenenga ndaiya onayo utui na ndo alangi makaunenga ndaiya no yiyenda na indi uitha wikielelo kwa andu alangi ndini wa utui waku ndini wa vala wikala ndini ona wa makanisa ni ala wenda school vala somea itha wikielelo kula kwi andu ala angi na indi kwa kupita timinukilia ukwatikana aba tumine kilungu na muvea muno nundu wako kaingi na kuteresia mbaya ya mukamba. Asante nye ntio nenanga namba yako ya simu ntio ikutonda kwithia yo lazi namba yako ya simu ni 0757 17 38 49 0757 17 38 49 ngisio kala ya muthia kwa ulata na kwata nesa 0757 17 38 49 isi ni namba yako ya simu wa kuna simu nitukutethe pala pena thina na ithe twenenga na mbesa ithe tunenga na utao nondo ithe tena masiasa ithe kuna siasa tunenga mundu the best ndeto ila wisinesa wako nabo waikotoboa na nuzi andu ingine maizi ma kwa 21 mundu zendo mpesa enda onda kutumia akili yake umwene naona na andu nimamenete time naona nimamenete na ithe tunenga na time tunenga na mpesa tukuna siasa that's what we do. Asante and ni uwe muno ingi nundu akuka na kuteresia mbaya mukamba. Asante. Ivu we mutungie muvea muno. Na indi Mutongo TV ni twase muvea. Thank you. Musiaisia vaunivo tio tinianzuma ndini wa kilungu cha umundi ndikwendea usiaisia musio wa ilungu ila siatia la muthenani wa umundi ndini wa TV ya Mutongo TV tukomane saa mwonza dimunenga Vilingi Wa Mauvoo kwa uyu tiwa Inesa. Inu ni Mutongo TV. Moto ino mbete cia simwe yaku ni ota nekata ningi ni ota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite yu ni ota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela